Mutaratara wa watho uria wendekithitio ni mumbunge wa Gatundu ya Muhuro Moses Kuria wa kwenda kuninwo kwa wendia wa kahua gatari gakonyore ni unyititwo mbaru ni munini wa mutongoria wa bururi William Ruto na seneta wa Nyeri Ephraim Maina. Akiaria mwena wa Nyeri, Ruto augete ati thirikari ni iranyita mbaru watho uyu, akiuga undu uyu ni ukunyihanyihia kigiriko kiria arimi a kahua makoretwo magumirwo nikio kwa ihinda iraya. Tutaungana sisi wote. Na mimi nataka niambie county government ya Nyeri, kwa sababu tayari wametuonyesha ya kwamba wako chonjo. Mambo ya kahawa, tumesema kama serikali kahawa haitauzwa tena katika hali ambayo haijafanyiwa processing. Ruto augete ati wendia wa kahua gakonyore ni imwe ya itugi inya cia thirikari cia gutwarithia bururi na mbere na uguo hari bata kunyita mbaru. Katika mazao yetu ya kahawa, chai na zile mimea zingine zote tunakuza katika taifa letu la Kenya, horticulture, fruits. Tumekubaliana ya kwamba kazi hiyo sasa tutaiweka kipaumbele. Mwena-ini wake seneta wa Nyeri Ephraim Maina augete thina munene uria ugumeire arimi a kahua umanite na gutiganirio kwa kahua kuumana na marihi moru. Hata kuona shilingi 100 ni ngumu. Sababu watu wamefinywa sana, maisha ni ngumu. Katika watu wetu. Kwa hivyo wakati mnaomba, obeni kahawa na muombe makamu wa rais akiwa na mimi tuoneshwe njia ya kutengeneza kahawa. Maina augete arimi aingi a kahua ni magumeirwo ni ukia munene, akiuga hari bata guthaitira arimi a kahua niguo magunike. Kwa ihinda riri, Kuria arauga ni ahariirie mutaratara uria egutwara bunge niguo guthaitira arimi a kahua. Kuria ni ongereire kuga ati hari bata thirikari cia kaunti guthondeka ithii niguo ihotage guthiaga kahua kau. Handu-ini ha Kameme TV, Njitawa Ngari wa Mwangi.